F-35 Lightning II ni igikoko cy'indege y'intambara gikomeje gukoreshwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kurimbura Iran ndetse n'ibikorwa byayo byose. Kuwa gatandatu isaa 9 z'umugoroba ku isaha y'i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari tariki 27 z'ukwezi kwa 9 mwaka 2018 ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoresheje indege F-35B mu kurasa muri Afghanistan bakarimbura ibirindiro by'umutwe w'iterabwoba w'abatalibani. Dore ko iki gitero cyagenze, ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA Central Intelligence Agency cyahaye amakuru ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bamaze kuvumbura neza ahari ibirindiro by'abatalibani muri Afghanistan. Maze icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikimara kumenya ayo makuru, Perezida Donald Trump wari uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe yahise atanga itegeko y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kurimbura ibyo birindiro by'abatalibani ako kanya. Guhera ku isegonda rya mbere Perezida Donald Trump akimara gutanga iryo tegeko kugera ku isegonda ry'ibihumbi 3600 ubwo n'isaha yose bari bamaze gutegura neza igikoko cy'indege y'intambara yakorewe urugamba igakorerwa mu ruganda rwa Lockheed Martin izwi ku izina rya F-35B. Ubwo kandi yari n'umupilote yari yamaze kuyicaramo. Byasabye iminota hagati ya 50 n'iminota 80 kuba yamaze kugera muri Afghanistan ikanarimbura ibirindiro by'umutwe w'abatalibani ako kanya ikawushwanyaguza burundu. Kugeza iyi saha iyi kabutindi y'indege y'intambara niyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukoresha mu kurasa amato y'abanya-Iran ubwabo no kurimbura ibikorwa remezo byo muri Iran kubera umuhora wa Hormuz. Ni ibitero bitari bikeya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye ku gihugu cya Iran, gusa bitatu muri byo bikomeye kurusha ibindi ngiye kubigusobanura muri iki kiganiro. Muhaye ikaze mw'isi y'ibitero kirimbuzi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zicishije zihonyora abanya-Iran batagira ingano. Niba ari ubwa mbere wari wisanze mu murwa mukuru amakuru agezweho n'ibyegeranyo mu gihugu cy'u Rwanda, icyo usabwa nta kindi ni ugukanda subscribe ugafungura akazogera kugira ngo uzakomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri isi nzima dutuye. Nk'uko bisanzwe njye ni Mr. Irene. Muhaye ikaze. Reka dore ko operasiyo iherutse kuba kandi operasiyo ikomeye kurusha izindi, ikaba na operasiyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze mu mateka yazo ku gihugu cya Iran ikababaza abatari bakeya. Ni Operation Epic Fury. Ni operasiyo yahitanye ubuzima bw'igikomerezwa mu gihugu cya Iran Ayatollah Ali Khamenei. Dore uko yagenze. Mbere yaho gato ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Central Intelligence Agency CIA yabanje gukusanya neza amakuru y'uburyo Iran icungamo ikanagenzura umuhora wa Hormuz bifashishije satellite ndetse na za drone. CIA yohereza abandi batasi bajya gucunga neza imikorere y'igisirikare cya Iran IRGC Islamic Revolutionary Guard Corps, ndetse nohereza abandi bajya gucungira bya hafi ibikorwa ingendo uburyo umutekano wa Ayatollah Ali Khamenei ucungwamo. Abo bose batangiye amakuru icyarimwe ku cyicaro gikuru cya CIA muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva ku murongo wa Hormuz ukazamuka mu gisirikare kugeza kwa Ayatollah Ali Khamenei. CIA yageze bukuru kwa Perezida Donald Trump ndetse na Minisitiri w'Intebe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyakubahwa Perezida Donald Trump akimara kumenya neza ayo makuru yahise atanga itegeko ry'uko bagomba guturitsa neza muri Iran nta gushidikanya. Kuva ubwo Pentagon nayo itegura ibyitegura, ubwo ndavuga ibikoresho by'urugamba. Bategura uko bazarasa, aho bazarasira, maze ubundi bategereza ijambo rya nyuma rya CIA ibamenyesha aho barasa ndetse n'uko bararasa. Tariki 28 z'ukwezi kwa 2 mwaka 2026 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze kumenya neza aho bagomba kurasa ndetse banabwiwe neza aho Bwana Ayatollah Ali Khamenei aherereye. Muri icyo gihe Bwana Ayatollah Ali Khamenei yari ari i Tehran mu murwa mukuru w'igihugu cya Iran yicaye mu mbuga y'urugo rwiwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasutse imvura y'ibisasu mu murwa mukuru i Tehran zirimbura byuzuye inyubako zose zari zikikije urugo rwa Ayatollah Ali Khamenei. Ako kanya akiri gutekereza neza ibiri kuba atarapanga neza uburyo yacikamo cyangwa se JPB bakamucikisha, misile ziremere zisekuye ku rugo rwiwe ahita apfana n'abari aho bose. Hari operasiyo ari no ya kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze ku kirwa cya Kag Island. Hakaba ariho hantu h'ingenzi kuruta ahandi mu gihugu cya Iran kuko ariho inyuza peteroli nyinshi isakaza ku isi.
Ubundi iki kirwa cya Kag Island ni ikirwa gifite ububiko bwa peteroli nyinshi, kikagira ahantu heza, hakaba naho h'ingenzi haparika amato aje gutwara neza iyo peteroli, ndetse kikaba ikirwa gifite abarinzi cyangwa se abacunga umutekano wacyo bari hagati y'1,500 ndetse n'3,000. Iki kirwa rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zararebye zibona nta kindi zigomba gukora usibye kubabaza Iran, zikayiriza bikomeye cyane, ndetse zikababaza ibihugu byose Iran yasapurayingagaho peteroli. Reka nkubwire uko operasiyo yagenze. CIA yatanze amakuru nk'ibisanzwe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igitaraganya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose zimenyesha, zitanga n'itegeko ku ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari mu bihugu biri hafi aho ko bagomba kwegera ndetse bakanajyana intwaro z'intambara, indege z'intambara za fighter jet, ubundi bagategereza itegeko ryo kwataka. Ku ikubitiro Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje misile agenda isekura ku mato y'intambara yari ari muri ayo mazi, nta kushishinganya bahita bohereza izindi misile ziragenda zisekura neza ku birindiro bya zangabo zicunze icyo kirwa zisaga 3,000. Muri ako kanya ibirindiro by'ingabo za Iran, ubwo bwato bw'intambara bwari muri ayo mazi, bihinduka umuyonga neza Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabisiba. Abari basigaye batarapfa bakitekerezaho, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagushije imvura y'ibisasu, amamisire kuri icyo kirwa neza igihinduka umuyonga. Operasiyo bw'ibirangiye uko. Operasiyo ya gatatu ari nayo ya nyuma tugiye kuba twagarukaho ni Operation Strike on Qasem Soleimani. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2020, ubwo Qasem Soleimani yari ari muri Iraq ku kibuga cy'indege cya Baghdad International Airport. Kuri uwo munsi nk'ibisanzwe muri operasiyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, CIA yari yamaze gutanga neza amakuru ibukuru mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikimara kwakira amakuru, bahise bategura neza kabuti indege itagira umupiloti izwi nka drone yo mu bwoko bwa MQ-9 Reaper. Iyi drone ubwo yagiye kurasa uyu mugabo hano ku kibuga cy'indege cya Baghdad International Airport, yari igiye kurana n'indi drone yari imaze iminsi igenda inyuma y'imodoka ya Qasem Soleimani. Iyo drone ikaba yacungaga neza uburyo ikoramo, igacunga neza uburyo abasirikare biwe umutekano w'uburyo ucungwa. Ndabizi neza ko bigucanze uburyo drone yari igiye kurasa Qasem Soleimani yari igiye gukorana n'indi drone yari imaze iminsi iri gukora ubutasi ireba neza uburyo umutekano w'uyu mugabo ucungwamo. Dore uko bikorwa. Ubundi iyi drone yari iri gucunga neza ibikorwa bya Qasem Soleimani ndetse n'icyo akora cyose. Yatangaga amakuru ku cyicaro gikuru cya CIA muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze nabo bagatanga amakuru ku cyicaro cy'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bari biri gukontorora neza drone yo mu bwoko bwa MQ-9 Reaper yari igiye kurasa Qasem Soleimani. Ubwo neza uyu mugabo yarakinjira mu kibuga cy'indege cya Baghdad International Airport mu gihugu cya Iraq, iyi drone yatanze amakuru kuri CIA nayo itanga amakuru ku cyicaro gikuru cy'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi batanga itegeko ryo kurasa neza uwarashe yatagatinze imodoka ya Qasem Soleimani ndetse n'izindi modoka ebyiri, yari muri imbere ndetse n'iyari muri inyuma, ku buryo biturikira icyarimwe niso yabikari birarangiye. Akimara kubona igipimo ako kanya, yahise yohereza iyi drone y'ubwoko bwa MQ-9 Reaper, nayo yohereza urufaya rw'imisile neza yaragenda birimbura izo modoka Qasem Soleimani zihagaragara na rinete yari yambaye. Igitekerezo cyo byakira iki kiganiro kirakenewe muri comment, kandi ndagushimiye cyane twaye mu kiganiro cyacu kuva gitangiye kugeza kirangiye. Kandi reka nkwibutse, nimba rwa mbere uri sanzana ngo mu murwa mukuru amakuru agezweho n'ibyejyanye mu Rwanda, icyo usabwa nta kindi ni ukanda subscribe agafungura akazogera kugira ngo uzakomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri Sinzima dutuye. Njye nari Mr Irene, naho utaha.